Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Ranikor Circle ringkat ka KSU Southwest Kasihels District akar phendu tarik ujiliu arca apsau kilale ya kendo yu menteri papet ya katanat boarding UAT Mondal ban penkan mau biang yu kimat jingdawa ka bakaseng kala dab bandawa na usnam arca khatnyau mat usnam arca arpulai kata ban penyok boarding electric no ya kasnong pot sim ka bahap hapo Ranikor CNRD block Southwest Kasihels District Usamla Forwardman Nongrem, President KSU Southwest Kasihels District, habai kran bat kilat pathai kubor ulayat hu bakashnong pot sim, kadi kashnong kebeladon kumbalai pau tali hilong yeng, bat hadu menta kani kashnong kampat don boarding electric. Shushu Usamla Forwardman Nongrem ulayat hu ru, bahak kani kajinglet ya kendu jong kaseng, nakal yang menteri ulakular ban shim kiano halor kani kamat. Kumta kaseng ke kenturu ya kasorkar bakan shim kiam mardor ban pen urlong no ya ketika mat jingdawa mat kasorkar kemdei ban pen bor ki pat ba nong shong shnong bakin mi yakhi shaki surok na kalian jom ka KSU Southwest District lembat ki nangalam jom KSU Ranikor Circle dan ka jing sokia nin kasni ngira yo ban leja kendo yau iti mondal bani minister in charge ng Kapwa Department but haka jing kendo jungi kalong ngalai ban kan mau biang ya ki bosorkar sapang ka jinron kam ban ai boarding no ako isnong ka bahapa po yung Ranikor subdivision berkata ka di kasnong pot sim haka jing sya kani kamat ban lani kami kamat ka benta ban ong ka jindawa ban ai boarding ya kani isnong ngaji sya kan resu ka jindawa ka ban batmai na kaleng jo ka seng bat kin ngalam snong re nadu kisna marja khanyo ngala persang ban kandu ya ki bor bani pet jong ka MPDCL tang kata haus nam arjar arkulairu hakas potrik jong bunai me jong usnam arjar arkulairu ni lale ya kendu ya minister kata yu iti mondali ban kran abade bakani re ha tu ki por ki barla ban aisaran kidang kular ngi ban ai dong kini ki solar light ti ki lale ya kata ngana ban ong ki lale na kaleng jong ka MPDCL bot na kaleng jong power department ban poi ki solar light hapo jong tu kisnong te re mata kumbaga ni kasnong ga don kubalai pautali kali longyeng ban ni ba ga jing dam lagi solar light kan patiang kala dei ban ki la dei ban yo ni ki boarding electric kumbaga oi kasnong ga dei ban yo ba dei to nong rem kolong ba mentau snam menen ngila banjur yo minister ba ude ban perkhat lagun nu ban mang tengka leng ba central scheme ni kinu ni scheme ki badan apa jong katanat ba dei ban penpoi boarding electric no apa jong resnong te haka je kedu jungi na kaleng minister okular ban ong ba unpa survey ki officers jongka tanat MPDCL ba hadin kata kalong bana kaleng jungu na kaleng jongka department kan persang ban le padong kam nam taban penpoi boarding na resnong te na kaleng ka seng ni kentui bo sarkar la bede ba kene banta nimar le se ki la duna la ne le se stangkani kesnong hapo jong district kapom patan boarding electric kedumta kalong kai ke ba sosi ka puni ba kan kesnong ka dan pren ke jing sha iben sha nyoben nimar la rangi phai we jeka ke don kesnong ki badan san 3 kilong yeng ru nadu kan labun bun stem mata ke boarding electric te ka jing kli kalong balai ba kan kesnong ka dumta kan padio boarding electric ni kmelti la bu kita rawa saka sokar ni kmelti ma kaleng yo sokar kan sablem ni jinawa jong kas jongi baki no ngalam jong kasnong pa isem bat ni kenturu yo mali jong kor sansi kita iba pius marwain bai ide ban pa matlem ya kan kasnong pot isem ba unwara ya kata thau kelak tenti ban krenlem ko sokar ban penpoint no ka por electric hapo jong kasnong